Kanegde ka Akashvani Shillong ka khubor ban puliado Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ka khubor mentaka step. Menteri rang bado kari un ai jingkran lengbak internet chik samla hakeleng kari hapo ka nasha mukt yuva mentaka sngi. Menteri korbari ke Sarkar Preng ula menjur ban plat lupai ke pisa na ke bahak jong ke Sarkar Preng jong ke State Disaster Response Fund ban kersyani ke jelag besyakta ke jing shlei Bungi distrik ha ke jela Asam kila syakta ha ke jing shlei Bat ka India kelawan basa wa ke jing otakma ha ka Commonwealth Games. Ka khubor ke babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi un ai jingkran lengba rensan internet chiki samla keleng kari hapo ka nasha mukt yuva na gebenta ka Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan menta kesngi. Hasilong an penlong ya kini ke program Haraj Bhavan. Ka State Director ka My Bharat ka Linda BK Sangma Kelong bakane ka jingalap kan penyeso e kumbash po hajar tli jaka batkan penyeso e palat chiklur ngot ki samla lengba ka jingi shimbenta daladehi bat lengba ka rensan internet. Kani ke jingalap kalong man penki iki samla ban persya ke jing di drugs bat ban kershan ya ke jing temu jangka Vikasit Bharat kat agasnam arajar sapuhnyo. Kini shim benta kin shim ke jing kular nasha mukt na ke benta ka jim ke balat na ke jing di buat. Kinong shong shnong kilaru ban shim ya ka e-pledge ha ka My Bharat event portal. Kani ke jingalang kan sedang ru ke jingalap ha ka sngi ublay kaba shispa tayo habro ko kari rengkat bat ki jingela kai kalariti ke jingkot jingkhya ke jing pusan bat ki kaman pensngotu apat ba. Menteri Korbari ke Sarkar Preng Amit Shah ula menjur ban pelat lupai ke pisa kaba ar hajar shispa kat nyau poin perasan kelur tengka na gebha jong ke Sarkar Preng jong ke State Disaster Response Fund ban kersyani ke jela ke besyakta ha ke jing shlei Kani ke jingirap kala menjur na gebenta ke jela besyakta kaba kentup ke pisa ba saw poin san kelur tengka syaka jela Arunachal Pradesh kum ka jing pelat lupai ya gebenta benengkong na gebenta ke senam pisa tengka arhajar arpun rio arpunyo. Na gebenta ke jela Asam lais pa anyo kundai poin laisan kelur tengka la menjur kum kesian ke benengkong. Katenat korbari kalau ong bagi Sarkar kala yai buat dia ke jinglong jingman jong ke jing shlei rengkat ke jinge trailang bat ki Sarkar jela. Ya ki kenhon Menteri Sarkar Pedeng belatip kum ki IMCT ladat ban pha sya Arunachal Pradesh bat Asam ban pet benia ke jing julor. Kelaban rap ru bahalor ke jing kerpat jong ke Sarkar Nagaland lathau ke kenhon IMCT. Ka jinglong jingman jong ke jing shlei majala Asam kala kambha kan diat nen kesngi ha ke ba ke jingdan jugi breu ke besyakta kala hiar syaka iwei poin nyau pralak ngut walagi distrik ke bala syatap lup ak kila kieu syaka nyau teli letho ki khubor Sarkar. Ke bayap ki dan prapu arngut baro ak jala Asam na ke jing shlei letho ki khubor na ka Assam State Disaster Management Authority. Nyau teli ki distrik ke dang syatap lup ak jing shlei bat baro ki dan saw teli ki jaka ai jingarap ki bela trekam ha jela ki bela ai jaka sa ekum bakat sana jerngut ki brio ki bela pan kenria ano na ki jaka sa jongki nyau do pratli ki yeng ki laplu ak thandrel bong marjan bagi yang dorbar thawan ki jela nin ki janmiet kat kum ka kubor ki pulet ki ni ki jingplu kelaja ha ke por kum belai steng e janmiet nrei shimla dan kanu ki jingja ke besngusi ki pulit gilong bai ka daw tenrai pala satya ban pentikna bat ka jing toket menta kadangnya chakmat kani ko kubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor ha ka Commonwealth Games ka belong ha Glasgow ke India ka lale bha ha ka jingil akai boxing ka blathaw ka record ha ka basaw tuli kita kemak siaru layo ha ka athletics ka wei ka takmarnong ha ka judo ba ka jingpen i ka ba paunam da ka kenhun nila akai para sports Angkush panggal ula pendap ya ka jingil atak kemak siar ha ka boxing ka ba hinyo jong kari da ka ba penlem ya u dimeji shitu ka England da saw la ka wei ha ka final jong shenrang ki ba ha papo ka jingkya ba prapo kilo Sachin Siwak ula penliam ya try again morning de velo ka Namibia dalai laar. Haba pai syaka jingyo atakma baro. Ka Australia kawan ka kedan menengkong ha ka balay yo ban kur shispa san pratelik takma.
Ke England kedon ke kerdan ke baar ha ke bakal yo ban kur sispa artli kita kema, ke Kanada kedon ke kerdan balai ha ke bakal yo ban kur san pukundai tli kita kema. Bat ke India kedon ha ke kerdan ke basau, ke bali yo berolang haduk menta lai pukundai tli kita kema. Ka School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kelasya ajiat kum ke School ba Ashimet ke batang maka negani ke than stelam mingi banishim bentah ke jeng ekran live bad menteri rang badu kariu Narendra Modi hapo ke jengelap jengkeri bergawai Gen Z Against Addiction Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. Kani ke program ke jeng temu juga tenat Youth Affairs and Sports ke Sarkar Pedeng rengkat ke jeng trailang bad ke My Bharat ke batmu ban penslur gi samla bakin em gejing em ke bakot bakya bat ke balat ne gejing di drugs bat ban no senyang se gejing I jenga jengkeri India ke bakyo syaprang ke School ba USTM bat ke National Institute of Technology NIT Meghalaya kilayo gejing itu nakari na gebenta gejing persyang jengki ban penek pensa ke mariang ha ke ba kilayo ke kerdan kaba katlai bat lai pun rio hakaba ka USTM kawan ke kerdan ba katlai bat ke NIT Meghalaya ke kerdan ka balai pun rio jang ke National Green University ranking arhajar pun rio kini ke jingpen bet kerdan bala pelat da ke Green Mentors ke bishar benia ke jaka pulie ke bakam halor ke bedai bat ke jing terekam ke bedai ba ke jinglong ke sun beneng kejing sumar kejing thau baem kejing tei bezerngam kejing wat benia ke bedai bat kamariang bat kiwei ka tenat IMD ke lepen mi ya kejing maham bakandan kejing hap slap ke bajur bat ke bakham jur bha ha ke jalan Nagaland Manipur Mizoram Tripura bat Sikkim menta ke sengi leto rubu slap unjur bha Arunachal Pradesh Assam bat Meghalaya ha ke niki ar nilai sengi banwan Air Marshal Tejpal Singh ula shimti ke kam ke Deputy Chief ke Air Staff henen ke sengi. Hakin ke sengi ula buat sentio ke National War Memorial baru ula ai buram ru ke reu shlur ke bal IT ala ke jong ke jingim ban chakri ke jat ben reu. Air Marshal Tejpal Singh udan palat lai hajar san spa kenta ke jing shampang ha ke jing penher ling sun. Ka jingkai hapring ke India ke China lengba ka Nathula Pass sa Sikkim kelas sedang biang nado henen ke step ka bela penkut no ke jing sange ke bela palat ya ka hendreu senam ka jing sedang biang ka dekada ke babah ka jing trailang hapring ke India bat ka China ha ka liang ki kam khai Menteri ke tenat ka kot ka kya ka sarkar preng JP Nada henen ke sengi ulakmi ke jing penkrea nak nganong biang ulakmi ya gadung penkrea na kebenta ka eksamen NEET PG arajar pun rio kenang ban kemi bakan don ka jingat bed bat ka rukom penlong eksamen ke bakoi ya kene ka eksamen la penlong on penlong ha ka lai potarik jong menta nailar ha kene ka jingat kendo menteri ulakmi ya gadung penkrea jong ka National Board of Examinations and Medical Sciences rengkat bat kiwe ke bedan benta kenang bakan ke eksamen kan long ke bayat bed bat ban lat na kino ki jing kat kum gejing pentip na ketenat ko kakya arlak nyopulai hajar ngut sispa prapulai ngut ki kertong kiladap ban penrung kerteng na kebenta ke eksamen NEET PG hajar pun rio Menteri rang ba kejela Asam Dr. Himanta Biswa Sarma nen kesengi ula ple ya ka jingai ka beningkong jong ka Orunodoi 3.0 na kebenta ka senam pisa tengka hajar pun rio pun nyo ha ka ba lapha ya ka pisa ka Shakib lai pun nyo lakngot ki kentai ki bre bani ojing mentoy lengba ka direct benefit transfer hapo kini ke flagship scheme jong ke sarkar Asam ki kentai ki bre bani ojing mentoy ki yo ya ka jingrap pisa 20,000 arspa san potengka na ke sarkar jela ya kini ke program ke jela lapenlong haka Sri Manta Sangkar Deva Kala Shektra ha Guwahati bat kat to ko kubor kala kot gani ke step ke belawan chapina ka Akashvani Shillong ha ke por pravajeng ine so ke Delhi station na ke benta ke kubor ha ke tin hindi ka banbur ke kubor ke tin pareng ha ke por prakat san minute ngipen ke ma pikino ngap ba ke por fresh teng na ke station penyo ke North East News ka por menta kala janda partat prabaje